لنا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وأديبنا وحضورنا ونبينا ومخدومنا ومعصومنا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد جمال محمد كمال محمد جمال محمد كمال محمد آمال محمد أقوال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد امامت محمد تلاوت محمد سیاست محمد دیانت محمد صداقت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد تلاوت امامت دیانت قراءت امامت سیاست دیانت صداقت عدالت سخاوت شجاعت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد شرفين محمد غربين محمد تحتين محمد أذنين محمد رجلين محمد منكبين محمد أهد هلين محمد حسن حسين محمد أهد بدر محمد ظهر عصر محمد عشاء فجر محمد ليلة القدر محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا صفا چپ ویٹھا ہو ہیڈیوں ناتیوں تھیوں جگہ پوئتے دوستن تو ویجھڑا چوڑ تھوڑی تھد جی موسم آئے جزاک اللہ اللہ سائیں تمہاں جی زندگی میں برکت کرے جگہ پوئتے دوست ہو سبحان اللہ جو تھوڑو داد ہو رہو قرآن جو جلسو ہوا تو صاحب وڈو سپر ایمان سورو نہ کر تو
پری مان سورا نہ کر بندو تجھو کریا بندگی ہتھ کبھی حاضر کدے کی نہ چھڑبو دوست تجھو در کدے کی نہ چھڑبو دوست تجھو در سراج کر مہر نظر مٹا امرایو منجو سجو بری صبح تھو پکھن کھولا پر کن میرا موتی مانک کن میرا ککھ ادا تنکھ ملا لکھ جد آسرو اللہ جے محمد نہ جے ہاں زمین آسمان تارا کتیوں نہ کمر ہجو ہاں آدم خاوتھی عیسیٰ تائیں نہ نوری نہ ناری نہ بشر ہجے ہاں سراج دے محمد نہ ہجے ہاں نہ مکہ نہ مدینہ شہر ہجے ہاں ہن بھلاری جوئے ماں ویاکے ایلال لگے نہ پوڑھ پتے نہ جانیت نہ سجو نہ جدو سراج مات کو سنے آخر راہی راجا تاڑے تو سبحان اللہ شہید تو شہید ہے شہید کی حیات ہے شہید تو شہید ہے شہید تو شہید ہے شہید کی حیات ہے شہید کی حیات ہے شہید کی حیات ہے شہید کی ممات ہے ممات بھی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے قابل صد احترام واجب الاحترام معزز حاضرین جماعت اے مجھا انتہائی محترم مکرم مزید دوستو بھائروں میں بزرگوں تواں سانجی گرجانی قرآن جی سوہنی محفل نے کچہری میں تھیا محترم جناب بھو عبدالصبور کلوڑ صاحب جنجو ماں شکر گزار آیا جہن قرآن جہن دینی اجتماع پروگرام میں مکھے گھڑائے ماندنوا مونجو اچن تواں جو اچن مونجی حاضری تواں دی تشریف آوری اللہ جل جلالہ پانجے بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے مونجو مختصر بیان ہو جو ہن محفل جا مور سندھ بلوچستان جا مشہور عالم دین حضرت مولانا سید مسعود صاحب وہ بھی غالباً پورتل ہیں تفصیلی بیان سائنجن جو تھی دو بس دوسرن جے اسرار اے سکبر صدت مونجی حاضری تھیا اللہ پاک جو کو کچھ چوائے عمل جی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک تمام اساں کے پر کتاب ڈنا ہے جے ماں منڈ میں عرض کو تو ماں گھنی ٹریک کونا کندو سا ابا گھنا تھوڑو گال آئیو سائیں یہ کم کونا ہلندو چھو تو گھوٹ کی ورن دا مجھے ہو دیا حج ابا گھنا با ایک علمی کتاب ہوا وہ عملی کتاب ہوا علمی کتاب رب جو قرآن اے عملی کتاب خود مٹھو محمد علمی کتاب بے آلہ عملی کتاب بے آلہ علمی کتاب بے بالا عملی کتاب بے بالا قرآن دعوتا محمد دلیلوا قرآن دعوتا محمد دلیلوا جو کو علمی کتاب قرآن کو پڑھے تکاری سمجھے جو کو محمد کو پڑھے تصحابی سمجھے کتاب موکرن والا باقیرہ ہو ربوا محمد شاہ عربوا رب جی ربوبیتا محمد جی نبوتا خدا جی خدائیا محمد جی مصطفیٰ اللہ راجوارو محمد میراجوارو جے کو ہوا تو ہے نتھی دو جے کو ہوا تو ہو نتھی دو ہو محبوب آ محمد محبوب اللہ گھنا کتاب رنا حضور جو فرمانا تا اولاد جا ابے اما جے متھاں ٹرے کہن اب گھنا ٹرے حضور فرمایا تو پیرو اولاد جو ابے اما جے متھاں حق ایو آ بار جمے تے نالو سنو رکھو ایک بے نمبر تے حضور فرمایو جڑے بار پاتا ہے پوارا لفظ گالھن شروع کرے تو ان کے ماں محمد جو کلمو سکھایو اثرات بھلا نکلنا اجو کلا اساں جو چھورو کستے ہوندو چے ماما تو جے با پچو تو گھرڑی جاس
چه واہ جو موارو شورو اشارہ اے لشن پہ سدھارے بار جا ٹرے نمبر پہ حضور فرمایو جدے بار بلوغت کے پہنچے تو سونے خاندان مان جو نکاح کرایو نبی سنجو صحابی آرو کہ یا رسول اللہ ایڑی جگہ تے مٹری پئی تھے خبر ہی کونے تو مائی کہے کردار جی کیا جاچا کجے پاک نبی امام الانبیاء فرمایو کو جاچا کہو تو شکر جی نانی کہے کردار جی گال سمجھو نا با جے تمہاں سا مثال لینا ہوں بابا پیو نبر مالارو چھوڑو سب سود ممن تے آزائی یہ تمہاں سا جو مقولو کول کونے مصطفیٰ جو فرمانا تا بارہ جو گھنو اثر ناننگ دے وینجو گھنا حق ہمارا صحابہ تمہاں سا کے قرآن جو قدر انجے کرے نہ ہے جو قرآن تمہاں سا کے مفت میں ملوا بلنا وڈا قاسمی رحمت اللہ علیہ تقریر میں کڑو مثال لینا مغیادہ جیو اللہ ما ٹھٹھی رحمت اللہ علیہ بھی واقع لکھوا چہکڑے کے شخص دے گھر گریا چور جے کا تھلی میں بدھندو ہو تو ہوا درتے بدندو ہو گیٹ تے جے کا ماں چڑی ڈبری تے کھٹ جے پائے سا اب ماں بھی آپ ڈبرو ملا جیسے تے لاؤڈ تے میں ہاں تے خبر پئی اینا با لالچ جو جہانا چور جو آیا تا پیرا دنوں درواری کے برو مالک خود سے پیو واتو پتے نے بھاگو روک کے نہ پیو اللہ تنگ ہو جڑے بھی تو ڈبری میں ہتھ تے مالک کوہاڑو کہو چے کاہے تا گھنائے تا سر ان چور چو ماں چوری جی پتر چھڑی گال تو سمجھا ہیری بھلوڑ میں کڈی میں وات پٹے دے سے پیور لیے گو روکے نہ پیو نے بھاگا جے ودھا تے میں ڈبری میں تے بلا کوہاڑو کو جی معاملو کڑو چے جے کا ڈبری میں ہی تے یادی پنجے حصے دی ہو حصو ہی اپے وارو یا پانا کمائے ورتیا تے تمہاں اساں کے بھی قرآن جو قدر ان جے کرے نہ ہے تے سا قرآن کمائی صحابہ اینوا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی امام الانبیاء جا سارا کندھار صحابہ دادا قدر سبحان اللہ پاک نبی امام الانبیاء جا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود تجھا مقام کا قربان ہونا حضرت عبداللہ بن مسعود محمد عربی جو انہوں صحابیہ مانو چودر وہاں بھی امام الانبیاء جو مقام بیان مقام رب محمد جو قسم ازا پاک نبی امام الانبیاء جانا کہیں غلام کہرا نبی سرور نبی انور نبی اجمل نبی اکمل نبی طیب نبی میہا نبی احمد نبی محمد نبی طلبر نبی رہبر نبی آدھا جو سبحان اللہ پاک نبی امام الانبیاء جو صحابیہ حضرت عبداللہ بن مسعود تجھے مکہ تو قربان آئیا حضرت عبداللہ بن مسعود محمد جو صحابیہ چکے سال محمد عربی جی پسپار مبارک سدھاریا جو محمد عربی جی نالین مبارک سدھاریا جو محمد عربی جی مسعود مبارک سدھاریا رب محمد جو قسم پاک نبی محمد عربی جا وہ کندھار صحابہ نا ایا بحثن میں چاندارا دو چیکنے اجپلا تیر کمان نہ نکلے روک رجی کوشش کرے تو رک جن ممکن ہے محمد عربی اشارہ کرے صحابہ رک جن جانینا حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو جہل دی نظر بھیا کہ عبداللہ بن مسعود سایا کہ احتنا کہ دیرات محمد کی تعریف کرنا جو بھٹت ملیاں کابوری نے پسا قرآن و حسانا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے کاروائی جتا جانی تھی کر دیرات تعریف کرنا تو محمد کی کرنا اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل چودہ بھیا میرا منت شرینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے ابو جہل بیمان مجھے تری میں تنہا چھے تجھے تری میں چھا لکھلا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے انہا تبیت گیا محمد سا تو کر پھیری دو میں نہ محمد جو کلمہ شریف میں نہ قرآن شریف حضرت عبداللہ بن مسعود سا اعتراض کرا بڑے ٹائم میں سیرت جو کتابن جو مطالعہ کرنا کر حضرت عبداللہ بن مسعود تجھے عزت و عظمت تجھے عزت و عظمت و صفت و عزت و جلال و جمال و قربان اللہ اکبر کبیرہ مسجد اندر بیٹھا محمد عربی جی نگاہ نور حضرت عبداللہ بن مسعود چہرے پہ پیا سجے سن نورت وحدہ پیا مجھے محمد کو فرمائے عبداللہ بن مسعود خارق ہے مجھے تن نورت وحدہ پیا آقا ابو جہل ملو مارے بدا پھیری نیدیں سائمہ بھی اعلان کرے آوانا جب جانے بھی کر تاریخ پھیری تو رب جی پھیری تو محمد جی پھیری جنہوں حضرت عبداللہ بن
پوچھے کہ اللہ ہمارے مصرا لکھان چا سبحان چاہ دو جائے بھاوے اگ پیار بچھالے یہ تو بھلے باہیں تے لے آئے ڈاڑا چا سبحان اللہ بھاوے اگ پیار بچھالے بھاوے اگ پیار بچھالے بھاوے پیار بنے کھا کھالے میں کلمہ نہیں سدنا سدنا میں کلمہ نہیں سدنا بھاوے اگ پیار بچھالے بھاوے اگ پیار بچھالے بھاوے پیر بنے کھا کھالے میں کلمہ نہیں سدنا سدنا میں کلمہ نہیں سدنا بھاوے پتھر رکھو میرا سینہ پھر بھی خیال نبی پہ مدینے بھاوے ساری فوج بلا لے بھاوے ساری فوج بلا لے بھاوے پیرا بنے کھا پالے میں کلمہ نہیں سدنا سدنا میں کلمہ نہیں سدنا یہ پاک نبی محمد عربی کا صحابہ اللہ اکبر کبیرہ جمع منڈ میں عرض کرا پاک نبی محمد عربی کا کندھار صحابہ تمہیں اتھر بندر خیر دیا شریعت خلافہ پاک نبی محمد عربی کا صحابیہ حضرت عبداللہ بن عمانہ محمد عربی کی مکی زندگی امام الانبیاء زادوی دو پاک حسابیہ کچھ تردار رنگ کی سنگر چادر پاک نبی محمد عربی فرمائے دارے چادر دارے رنگ کی چادر کلن کو کھیو پہنگے پاک نبی محمد عربی کو کانے سہین نبیہ صحابی سنگیو یارو یارو جی ادا سنگھنا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی اجوائے پاک نبی محمد عربی کا جو چہرے علیہ کے پھیرا صحابی سنگیو تابی تھوڑا صحابی ساگو مسجد اندر اٹھا محمد عربی حضور فرمائے تیرے رنگ جی چادر کانا گئی آقا ما چادر دے سارے شریعہ پاک نبی محمد عربی فرمائے تو پار چھاٹے کرے سارے شریعہ پر جو بھرے رنگ استعمال میں آنے مجھے محمد صحابی تو فرمائے آقا جگہ سے مجھے محمد کو نمر دیا وہ صحابی جو پورے گھرانے کو نمر دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ پاک نبی محمد عربی کا صحابہ پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مکان کا قربان بنیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود تجھے منزل مکان کا قربان بنیا جمع منڈ میں عرض کو محمد عربی کو فرمانا تبار جمعے تنامہ سنو رکھو نالو سنو رکھو بلا کیڑا اثرات نکرنا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی محمد عربی جو صحابیہ حضرت زبیر بن عوام فداک ابی و امی یا رسول اللہ آقا اکبر اللہ تو محمد کو قربان صحیح تھوڑی وضاحت کرتا محمد عربی فرماؤ تمہیں میں سے جو میدان برپا ہوں پاک نبی محمد عربی جو فرمانا پکاری دھونا محمد کو اللہ جو نالے جی نسبت میں محمد جو نالے سلام جو نالے جو تعلق میں محمد جو نالے سلام اللہ اکبر کبیرہ وہ میدان میں اٹھی کھڑا تھینا اللہ فرمائی میں سب کے پاجے محمد کے دعا اللہ سب کے واقعی تو پاجے محمد کے دعا اسانے نالے جی نسبت محمد جو نالے زیادی بیا مجھے محمد کو فرمائے انہی تو میں دعا اللہ نالے جو نسبت جا کرے من بابن جو حق میں جنہ جا فیضلہ فرمائی نالن جو سرا پاک نبی محمد عربی فرماؤ ترے پار پاترہ لگا باناؤ لگا پیرا پیرا ماں محمد جو کلمہ سے کھاؤ اللہ اکبر کبیرہ محمد صحابیہ حضرت ابو محمورہ تجھے مقام تو قربان بنیا کہ زندگی میں غارئی نہ کٹایا داری جو کٹ بڑائی بتایا محمد جو صحابی عرض مکر سائیں ابو محمورہ پار پار داری تو بڑائی بڑا وڈا دار دیا مارا نپو گھڑے میں نمو کہیا مسئلے کہیا حضرت ابو محمورہ تو فرمایا مجھے بچپن جو زمانہ محمد جو کلمہ کون پڑھایا حضرت بلال کرے آنے نبی مارو حضرت بلال جی آزان جی میں نکل کرنا حضرت بلال محمد کے دعا دنیا آقا جب میں آوان نبی مارا تارے مجھے نکل کرنا صحیح میں کے تکلیف پہنچنیا میں کے آنجو پہنچنیا مجھے محمد کو فرمائے بلال گھبرانا جب پارا تجھے نکل کرنا میں محمد کے بدھا جا حکم حکمار میں محمد پکڑے جھل اللہ اکبر
کبیرہ روایات دے اندر ہی دو مجھے محمد کو فرمائے بلال پرے پاسے بلال کے تو تحرم گھٹ پہ ماں محمد کو دیا حضرت ابو معذورہ کو فرمائے سبدار بھیا مجھے غارن میں محمد کو ہتھ پہ جیا ہدے ہدے سٹا سے باجو بنیو ہدے سٹا دنم پرکیڑ پہ محمد کو ہتھ پٹ رہا ہے پاک نبی محمد عربی مکی زندگی محمد عربی صحابہ دے کچھری نے جنہیں ایو لگنا ہے محمد چندو لگنا ہے صحابہ تو ستارہ لگنا کہ اللہ وارے ہی ابھی چلا آڑے تو سبحان اصحاب ستارہ میں آتا چل تو من میں نامل کوئی زور تن آنکھوں نا سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی سرائکی میں کو بھی آؤں دی آنکھوں سبحان اصحاب ستارہ میں آتا چل تو من میں نامل کوئی زورت نہیں کوئی زورت نہیں اصحاب نبی طاہر بلسل تو من میں نامل کوئی زورت نہیں کوئی زورت پاک نبی محمد عربی دا اوہ سرایا حضرت ابو معذورہ کو فرمائے یہ دے سٹا صدا دینی جبا مندہ میں عرض کو محمدی مکی زندگی مکہ جو پل ملے پالوانا محمد کچاری میں محمد پتہ پایا سٹو نبی کو سنائے نبوتی دعویٰ کرنا ہوا مجھے محمد کو فرمائے صرف دعویٰ لگیا ماں محمد عربی سٹو نبی دے دیا مکہ جو ملے محمد کے چوبہ پایا محمد جگرے سٹو نبی تو سا مجھے ملن جو جوڑو جھینو جو محمد تو ملن مارو ہے تجھے ہم کو جو قسم دوسرا تو محمد مادی گناہ بھلی نانے حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب و صحابی بھی تھا اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی ملن جلا اٹھا حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کبھی پا آقا قربان تمہا زندگی میں ملن بڑی نائے اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی مرگی پیا موازن میں چوبا محمد عربی رائی پائی جہنم پر نکری ونن محمد عربی مرگی پہ جنت جو در بھلی پہ حضرت عبداللہ بن مسعود مرگی پہ پاک نبی مرگی پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کچھا پنجا پہ آقا قربان ہونا کیری وجہ جے کرو مرگی پہ مجھے محمد کو فرمائے عبداللہ بن مسعود وہ اشارہ آیا کہتی نہ کر صدر و قبھو تجھو کرنا انکہ سنین کا صفحہ کر کرے مارد بجو کرنا پاک نبی محمد عربی فرمائے گھنی ملن جی دمان کندو پڑا آقا ملن جو جوڑو تھینو محمد عربی تیری ملن ماریا تی ملن محمد ماریا بڑی اٹھی پڑا محمد ماں کو گانے سمجھنے آئی نے تو زندگی میں ملن بڑی کونے تیری وجہ جو کرے ماں کو ملن پر ماری ہونے ماں تو مکہ جو مانے بھارا پالوانا ماں تو طاقت برو تارا ڈھویا تو کو کبھی آیا اللہ اکبر کبھیا محمد ہانے عرض پہ گئے ہکری انا ملن مساور ماں کو پتہ پہ تیری وجہ جو کرے محمد ملن ماری بھونے تیرے چوتھی ملن جو محمد بریا اللہ اکبر کبیرہ زمین کے قریب مکہ مجھے محمد جب سونا محمد دور نگر ماں کے کلمہ پڑھائے سونا پتہ پاجیو جو کا ناجر طاقتور ملک ہستی ماری بھیونے یا دنیا جی طاقت بنائے طاقت نبوت حضرت ابو معذورہ کو فرمائے میں سدا سدا دیدنی پر نبوت طاقت نبوت کیر کو حق کپڑا کپڑائے حضرت ابو معذورہ کو فرمائے مجھے محمد فرمائے بلال جی کیرے انداز میں نکل کرنا بلال کیا جان بھی دوا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو معذورہ کو فرمائے انانا محمد جو کلمہ پڑھوئی نہ کفر جو سمانا اللہ اکبر کبیرہ بلال کیا جان بھی دوا نماز اندر ہی نہ حضرت ابو معذورہ اللہ اکبر کو اعلان شروع کیا لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئے مجھے محمد کو فرمائے کہ بلال کو ادھر اعلان سکھیا اللہ اکبر کبیرہ آئے کافر جو بچوں چاندو کیا محمد اللہ اکبر کبیرہ سائی بلال اور سامان ہوئی بلال اللہ اکبر کو شروع کرنا لا الہ الا اللہ پہ ختم کرنا رب محمد جو قسم علماء جو بنجے مدارس مساجد میں اللہ اعلان آجے کا محمد خمیل مانو چمندہ بیا وہاں بھی کری قربانیاں تو تاریخ پڑھی نئے رب محمد جو قسم تاریخ میں مطالعہ کرے میں یہ چاہنا چکو جنگو عاشق ہونا محبوب جی عطا اپنا عبیہ انہیں جنت البقیہ جو اندر ومن تئی اللہ توفیق دئی تو پسا کجا حضرت اللہ فاطمہ جی قبر مبارک جنت البقیہ جو اندر حضرت اللہ فاطمہ جو قبر میں جو جی قبر ملنا سکنے جو بندیا جو فضائل اعمال لکھوا اللہ سال محمد جو مدینے میں پڑھائے
साल पढ़ायो मसे नबी जे क्यों बैठो एकरो अरब आयो चंबे मल्ला सकैया अच्छा बार थिया जवानी हली नहीं लिंग तो याद करने पहुंचिया अल्लाह अकबर कबीरा केड़ी गाल करने पे जैसे बकाया जिंदगी पाने पत्थर सानी मुरा मल्ला सकैया तो फरमाए 18 साल मोहम्मद मदीने में गुजरिया ना ये बेचना मुझे मत मौत दे दो जो सर मोहम्मद जो मदीना मोहम्मद अरबी जो मदीना में हजरत अम्मा फातिमा ने कदम में जो जी कबर मन्ना सकरिया तो बंदिया हजरत अम्मा हलीमा जो कदम में जो जी कबर मन्ना खलील अमन सहारनपुरी जो बंदिया हजरत अल्लाह हजरत सुबैर ने कदम में जो जी कबर मन्ना मुजफ्फर हुसैन कादरी जो बंदिया हजरत उस्मान सुन्नरान जो कदम में जो जी कबर मन्ना बदर आलम जो बंदिया अल्लाह अकबर कबीरा साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि जिंदगी जो मुताला कर सईद पाक अल्लाह जो कुरान जो कारिया मोहम्मद हबीब जो अल्लाह साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह पाक चार पुत्र ता फरमाया चार ही कुरान जा कारी हदीस जा अल्लाह अकबर कबीरा साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि वडे बच्चे जो नालो शाह अब्दुल अजीज पहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह जो कुरान जो कारिया नबी जो हबीब जो अल्लाह दो नंबर बच्चे जो नालो सईद अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि कुरान जो कारिया हबीब जो अल्लाह दो नंबर बच्चे जो नालो सईद रसूलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि कुरान जो कारिया हबीब जो अल्लाह चौथा नंबर बच्चे जो नालो सईद अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैहि कुरान जो कारिया हबीब जो अल्लाह शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैहि जो बच्चों शाह वलीला जो पोतरा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि जो तक़वियतुल ईमान किताब लिखो ना तारीख जो मुताला तो तने वो किताब सिखन जो रासत में पहुंचो जिने सिखन उन तक़वियतुल ईमान किताब जो मुताला किया 3 लाख सिख मोहम्मद करीम जो कलमा भरे गुलाम बनया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि भी इहो किताब पढ़ी करे मुसलमान थियो पेरा सिखो या उलमा देवबंद की कुर्बानियां मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि जो जिंदगी बनोर कर केड़ा उलमा देवबंद जो बहादी या हवाला ने मौलाना लाहौरी तुझे मकान तो कुर्बान वन्या खत्म नबूवत जो करे अंग्रेज जो जेल में तो हेडो भी बर्फ जो कहना हेडो भी बर्फ जो कहना हेडो भी बर्फ जो कहना मतो भी बर्फ जो कहना अंग्रेज चोदो को ए मौलाना लाहौरी ने खबर सीत निकली है न निकलिया हवा निकली है न निकलिया तेरे भी खत्म नबूवत जो प्रोग्राम होना अवन सफ में तुझे नालो होना अल्लाह अकबर कबीरा मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए मुझे चेहरे तो नूर करे तो के बुस्ती का आसार नहीं ना उलमा जो बंदे हर एक बच्चे के अल्लाह पांजी अंदर खैरत वाली थम दुनिया वो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए एक अंग्रेज बेईमान इस्लाम में से मुझे जिस्म तत्वा रब मोहम्मद जो कसम अन्य मुझे ईमान करम मौलाना अहमद अली मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैहि तुझे मकान का कुर्बान वन्या जिने कराची जे खालिक दे हाल में पेशी दिया जिने फतवा दी गई अंग्रेज ने फौज में बर्फी थन हराम जज भरावा चीफ जस्टिस भी अंग्रेजा चीफ जस्टिस ने काजी भी अंग्रेजा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैहि मौलाना हुसैन मदनी सा गदा अल्लाह अकबर कबीरा जिने जज सवाल तो करे कटेरे खुदार भी छोड़ा मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए जैसी ते कट्टड़े में नबी आई ने सवाल का जवाब नबी ने जे कोड़ी गाला जे जदे कट्टड़े में भी न समीर ना के मलामत करनो अल्लाह अकबर कबीरा को झड़ो करे जेल में नहीं हुआ को कन्नी बन्नी जे करे जेल में नहीं हुआ को काजे पाजे मुस्लिम जे करे जेल में नहीं हुआ मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए जे कट्टड़े में मुजस्सर होनो तो जो समीर ना के मलामत करनो वाह मोहम्मद इज्जत जे करो जेल कट होने भी तो मौलाना हुसैन मदनिया तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैहि ने पैर जो चीच के पकड़े करे महतो दे ते जो पांचे बयान में तब्दीलियां जो अंग्रेज का इरादा ठीक बन अल्लाह अकबर कबीरा मौलाना हुसैन मदनी फरमायो ए मौलाना मोहम्मद अली जौहर जेकर ईमान जेकर बयान को तब्दील कया तो ईमान को तब्दील थे मौलाना हुसैन मदनिया रब मोहम्मद जो कलम ए भी कुर्बानियां ये ताबेदारी मोहम्मद अरबी ने साफ किया ये उलमा जो बन किया अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी मोहम्मद अरबी सारा सहाबा कंधारा अबू बकर हजरत अबू बकर भी मकान वारो हजरत उमर भी मकान वारो हजरत उस्मान भी मकान वारो अली तालिया
حضرت علی جو تذکرہ ضرور کرنا دادا تو سبحان اللہ علی عابدہ علی زاہدہ علی صابرہ علی صابرہ علی دلبرہ علی رہبرہ فاتحہ خبرہ کائنات کو خبرہ علی حافظہ علی غازیہ علی قاضیہ علی نمازیہ علی محققہ علی مصدقہ علی غازیہ علی بہادرہ ادا حضرت امام حسین جابی نہ کریں غلام ماں حضرت حسین سنجل شان میں 9 شعر لکھوا شاہ یاد کنے عبدل پرارا بدھائیں تو ڈاڈا تو سبحان اللہ ہی قلب حسینیہ لگے تو ہانے ہی وٹھ دیا ہی قلب حسینیہ ہی جان حسینیہ عاشقان تیرا بجو خاندان حسینیہ عاشقان تیرا بجو خاندان حسینیہ دیوبند جم پارس میں اس اکیڑ مسئلہ پارا او ہر بار چکڑن تے قرآن حسینیہ او اسا پتین تکان مچا سب بھار حسین رتا چھوٹا پائیں جو سینن میں سامان حسینیہ چھوٹا پائیں جو سینن میں سامان حسینیہ کئی غیر جبر نہ جھکا ہی سبت حسین جو ارے جان ونیت ونی فرمان حسینیہ چسرا جاتا سکیا اذکار حسین جو مجھے شیر جے شاعری میں عنوان حسینیہ ادا حضرت امام حسین کی منجنوارا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی محمد عربی صحابہ جو زندگی جو مطالعہ بگر رب محمد جو قسم اللہ جو قرآن بھی سچوا محمد عربی جو فرمان بھی سچوا اللہ پاک ابتدا میں پانے قرآن جو اندر چھا فرمائے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا تو سبحان اللہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ قرآن متقین جلا ہدایت وریہ اللہ بھی پانے قرآن نے اندر فرمایا جکا ابتدا میں آیت پڑھیا فرمایا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار اللہ دی فرمایا اے ایمان والو بچاؤ پاجو پان اے پاجے آل کے جہنم جو باغ وہ جہنم جو باغ بچن جلا کہ توفہ لانتر بھی ضرورت نہ جہنم جو باغ بچن جلا ہتھار وا تربدو قرآن اللہ جو قرآن کتنا بھی گناہگار ہو سیاکار ہو اچھو رب کریم جو دروازہ تماجے اچھا میں دیر ہے پر رب جو پوچھنے میں دیری نہیں ملنا مفتی تقی عثمانی دامت برکات العالیہ اصلاحی خطبہ جو اندر جلد نمبر 12 میں یا تعلیم کیا کیڑی بولا حضرت سفیان ثوری وقت مفسر قرآن اللہ اکبر کبیرہ جنہیں دنیا میں ہوا کہ ساکت کے خواب میں آیا سیدھے تحالات ایسا قبر میں ماننا کیت ہوا اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ پاک ایڈا تو فضل فرمایا جو رب کریم قبر جے اندر چمہ جا مغانی شیان کہ کیڑو تمہاں جو عمل رب قبول کیوا کہ ایڑو عمل اللہ قبول کیوا جے کو دنیا میں ماں کے یاد ہی نہ ہو کہ کیڑو اللہ کہ ہکڑو مردبہ یہی کرو محمد عربی دی حدیث میں لکھا مجھے کلم جے انہیں نب ماں بسو پئی گڑے انہیں گڑن دن مسو جے متا ہکڑی مکہ جیلے دیا دل میں کیا لائے اے سفیان ثوری گڑن دن مسو جے متا ویہنو یا کا جگہ دنائے لگے تو مکی کو طلب میں ویٹھیا ماں لکھ لگے بس کروا جے کا مسو انہی نے پاپو رہی وئی گڑن دی پئی بنے مکی پیندی پیانی جنہیں مکی بھاپی دی ویا اڈانی ہلی وئی اللہ پاک فرمائے اے سفیان ثوری تجھی قرآن دی خدمت پاندی جگہ پیا تجھی حدیث دی خدمت پاندی جگہ پیا پر دنیا دے اندر تو مکی دا رحمت ہو مکی دے صدقے میں اللہ تجھے حق میں جنت جو اعلان میں فرما چاہ مکھ چاہ جنت چاہ بلی چاہ وطی کا سیانہ بیٹھا ہو چاہو تو سبحان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ اصلح بھیا صاحب ان کے خبر ہی نہ ہے حضرت علی جو کردار علی حضرت علی حیدر حیدر جی مانا بہادر قرار جی مانا فری دشمن تے وار کرن والو حضرت علی جو بہادر صحیح ہے حضرت علی بہادر اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی کبھی منن والا علی حضرت علی جو مسان لکھو اللہ اکبر کبیرہ مکہ چ بننا سر بہیرا پہ پڑے رب محمد جو کنا صحابہ جو زندگی جو مکہ نہ پکڑ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھیا جن کے قلب میں قرآن ہوندا تو دینی غیرت پیدا تھینیا تنازع کے مستمع قرآن میں محمد جو صحابی حضرت زید بن مسکن غالب بن نالو کہ دونوں جی محمد عربی دی مدنی زندگی اسا جے بستی محمد مدینے دا تھوڑی پریا باقی پتہ محمد مدینے بابا رہے مجھے بچپن جو زمانہ محمد عربی کچہری محفل میں پہنچو دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہم روز صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے دل پاک نبی محمد عربی نے صحابی کو فرمائے محمد عربی کی مکی زندگی میں محمد کلمہ تو پڑھا اللہ اکبر کبیرہ مجھے نبھی عمر جو تکا ہوا باہر نکلا دو تو ابو پہ ناراض تھے باہر بنے دو اما پہ ناراض تھے محمد عربی جو مدینے نے جو کو رستو بھی نہ ہو اسا جو بستی کا نکلنا ہو فرمایا تو میں پہلے بستی کا نکلی کرو ان رستے کو دینا تو پوچھنے جتے قافلہ ہی نہ ہو کب آپ جو اچھا محمد مدینے کا کئی قافلے میں قرآن جی ہکڑی لائن ملندی ہی تو نہ ہکڑو اکر ملنو فرمایا تو صحابی قافلن کا پچھی تم سالن میں محمد دو سارے قرآن یاد کرو محمد صحابہ جمع منڈل میں عرض کو آخری گالیوں کریاں حضرت باوزیر بستانی رحمت اللہ علیہ یہود جو عالم تقریر کرنا پڑا حضرت باوزیر بستانی رحمت اللہ علیہ انہی اجتماع میں آیا تو یہود جو عالم کا تقریر ہی بسری ویا اللہ اکبر کبیرہ حضرت باوزیر فرمایا تر بھی تم جو ولر بھی تم جو جماعت بھی تم جیا جو لہی کرے ماسا میدان مناظروں کر جگر تو نہ کے ہارا ہوئے تو ماں تجھے طریقے پہ مجھے ہکڑو سوال جب تو کے سوال کرنا ہے کر جکرے ماں مارے ہمیں تو کہ مٹھو محمد کریم جو کلمہ پڑھنو پا آخری گالی بوتے ونیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت باوزیر بستانی رحمت اللہ نے بوتے حقی کرے دو بھیا اللہ اب اسلام جو عزت جو سوالا اللہ مجھے اس مجھے عزت جو سوالنا ہے اللہ پاک جو اشارہ سے بزرگن کے اعلان تھینو رب فرمائے گھبرا آئینا وہ سوالا کنداروں میں ماں جواب رب چٹھے پہ آنے دی ڈاڈا نہ چو سبحان اللہ حضرت باوزیر بستانی رحمت اللہ علیہ فرمائے جے کے سوال کرنا تھی کر پر مجھو سوال ہکی لکھاں دے مٹی ڈاڈا نہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ چے پیرے تم جو سوال کہا چے ماں کے بدا چے کو ہکوا کا بن دھینا چے اللہ اکیل ہوا بن دھینا چے بدا جے کے پان تکون دھینا چے رات بٹو بنے چے بدا جے کے ٹرین بچار دھینا چے عرش کرسی کلم پہ چوتھانے چے بدا جے کے چارن بٹن دھینا چے بدا آسمانی کتاب چار پنجو نے چے بدا جے کے پنج دشکون دھینا چے نماز پنجو دفریا سو فرنا چے بدا جے کے سند سپن دھینا اللہ پاک زمین نظام سانجے میں کھلکوا ستا دی کون لبوا چے بدا جے کے ست اتن تھینا چے آسمان ستا اتو کنے چے بدا جے کے تن من تھیا چے جنت دا دروازہ تھا چے انجا مجھا سوال اگتے ہلنا چے بدا جے کے من دا تھینا چے سالے رسول اسلام دے کونے نن نن فسادیا اللہ جو قرآن پہ گواہی دے چے بدا جے کے تن تیار تھینا چے جنے حاجی بیت اللہ دے تلاوت کرنا جنے غلطی تھی بندیا تو دند میں دہرولا رکھنا چے بدا جے کے یاران دباران دھینا حضرت یوسف علیہ السلام کے یاران بارا چے بدا جے کے باران دتیران دھینا چے سال میں مہینہ بارا تیرونا چے اوہ بدا چے کار بسائے بنائی دی پانا وری پانے کا بے پچھے تو ایہ سے کریا چے اوہ حضرت موسیٰ نبی جو حاسوا
اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ چون بازیل بستانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جے سوال کر آن ویٹھو وہ تھک جی پیو کندھ ہیٹھ گئے چے منہ جو سوال کرو چے تو سوال چے ماں کے بدھائے تا جنت جو کے پکور کھولی ماں کچھ چاہیے ہاں ڈاڈیاں سے سبحان جنت جو در کیڑو کھولی نو ان کندھ ہیٹھ گئے ہانے ہن اسٹیج تے نہیں ماں قرآن ٻڌایا تما ان آیت جی مانا مکو پڇو جے کرے ماں قرآن ٻڌائي نو تما چوندو ته اُت ته ملا بندو گاندو هڻي اللہ اکبر کبیرہ تانجی جماعت چون لگی ترو بھی پنجو ولر بھی پنجو جماعت بھی پاجی کیڑے سگڑو خبرائیں اسان جو اگنان اسان جو رهبر اسان جو وڏو اسان تو جا پول دو جے سچ ڳالهايا جے سچ ڳالهايا سچ والا کہ جنت جو دروازہ کھولنے والا محمد نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان حسنین کریمین جمعیت علماء اسلام اب تمام اساں جنت ڈٹھی ہے اساں ڈٹھو ہے رب جو قرآن بٹھو اللہ اکبر کبیرہ جو جتے بھی انہی جگہ پہ بیٹھا سارا محمد کریم جو کلمہ بھری جو غلام بن گیا تو سارا صحابہ مکہ مار حضرت ابو بکر بھی مکہ مار اللہ پاک جو محمد عربی کے نبی میں چھوڑا یہ محمد عربی کے رب تو یا ربی چھوڑا نبی نظر کر جلسہ میں اکھر چار بھی قرآن میں اکھر چار بھی قصد میں اکھر چار بھی رکوع میں اکھر چار بھی سجدے میں اکھر چار بھی قصد میں اکھر چار بھی سلام میں اکھر چار بھی اللہ اکبر کبیرہ امام میں اکھر چار مصلی میں اکھر چار قرآن میں اکھر چار حدیث میں اکھر چار مفسر میں اکھر چار وڈا امام چار وڈا آسمانی کتاب چار نبی جا یار بھی چار پتو پیا جو چون سا پیار تنگو ڈوڑی پارا حضرت ابو بکر کے بھی منن والا آتو کے ماں کے بدایا ابو بکر صدیق سائیں بنانے کا کیا حضرت عمر گھنا کیا حضرت عثمان گھنا کیا حضرت علی گھنا کیا اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر کے بار گھنا حضرت عمر کے بار گھنا حضرت عثمان کے بار گھنا حضرت علی کے بار گھنا حضرت ابو بکر صدیق سائیں چارنے کا کیا حضرت عمر چھکیا حضرت عثمان اتقا مولا علی شیر خدا نمونے کا تمام اساں کو ہکڑی مائی کون دی سنبھال ان سائیں ہکڑی جگہ دے ویا دے پوتے کے دوست پرچی لکھی تے تا مان تے گھڻو ڳالهائندو رحم کجو بی مائی ہانے وتی مچو گھبرا نہ ماں بھی ہانے وتی اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی محمد عربی جو فرمانا تے مائی کے حکمت سے ہلائے گو اساں بھلا لٹھے کھندا ہے بابا ماں چڑو کو ہے کون ای نہ با گھر اٹھاندو یا ڈراندو اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی جو گھرائی محمد عربی جو کرجیاں آقا جو فیصلہ کرو ہمارے پیارے میں پیاری گھرائی کہڑی ہے ماں یہ نقطو اکثر بدھائیندو آوازان دے اندر چھو تو حکمت سا مائی کھلائے با مصطفیٰ جو فرمانا حضور فرمایا جگر ہن کے جمع تو ہی پیاری ہے تو ہوا کاٹ جی ویندی جگر ہن کے جمع تو ہی پیاری ہے تو ہوا کاٹ جی ویندی مٹھے محمد کریم فرمایو رات جے جے ہتھن میں ماں محمد خار کان دیا ہوا ماں محمد کی سمورن کو پیاری ہے رات جی ٹیم تے ہر ایک گھر واری جے گھر ویا حضور فرمایو خار کان تو کے تو جائیں ان مٹھ کے بند کر پر بن کے گال نہ کجاں تو ماں محمد کے سب بن کا پیاری ہر ایک گھر واری جے گھر ویندا ویا صبح جے ٹیم تے ہر ایک گھر واری محمد جے سونے چہرے دے نہارے کرے مرکی پئی تے خار کان محمد ما کھیر دیو ماں حضور کے پیاری حال کے خار کان دا سبن کے ملو گال رسم رہ جی ہوئی کہ نہ آدھائی اجو کل جے کے بمانیوں ہوں تو کو پچھا کندوڑے پوئی مائی چھو تے تے مائی جے موہ تے ٹھکا دیندو ہی نے باغی صحیح لیندا پو ہی وٹھا آدھائی پو گھر ٹھیو ہیں ڈریو مٹھے محمد کریم جی حکمت پاک نبی محمد عربی صحابی حضرت ابو بکر صدیق سنجے مقام تا قربان ونیا ماں ابو بکر جو انسان لکھو ماں تھکو کو نیا پر تمہاں تھکی دی پیا سب کھوایو آگ کھنی پیار میں صدیق وا اج بھی گڈو حضور سا مزار میں صدیق وا اج بھی گڈو حضور سا مزار میں صدیق وا سب کھوایو آگ کھنی پیار میں صدیق وا اج بھی گڈو حضور سا مزار میں صدیق وا جان اے اولاد سا گڈو مال سار گھوڑ کے
सबक खड़ी अव्वल नंबर हर जंग जिहाद में गडुगार में सिद्दीक वा अज भी गडु हुजूर सा मजार में सिद्दीक वा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने सिद्दीक अकबर, मुस्तफ़ा जो हम सफर अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफ़ा जो हम सफर, मुस्तफ़ा जो हम सफर, शाने सिद्दीक अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक साईं 4 निकाह कया, हजरत उमर 6, हजरत उस्मान 8, मौला अली शेर खुदा घणा बा 9, हजरत अबू बकर सिद्दीक साईं 6 ॿारनि जो अबू आहे, हजरत उमर साईं 13 ॿारनि जो अबू आहे, हजरत उस्मान साईं 14 ॿारनि जो अबू आहे, हजरत अली के 15 पुट 18 धीअर अरड़न घणा 33 ॿारनि जो अबू आहे, हजरत अली साईं कॾहिं बुख जी ताह न आई जो उन्हनि जोधनि जे कल्बनि में रब जो क़ुरान। असुल सुञो उहो न आहे जण पैसो न आहे, असुल सुञो उहो अथव जंहिंजे सीने में मोहम्मद जो क़ुरान आहे। अॼु को त इंशाअल्लाह पंहिंजे बचन खे क़ुरान पढ़ाए इन बा असां वियासीं बलोचिस्तान एॾे जलसो हुजे गंदावा खां हेठि, मौलाना अब्दुल करीम चौहान मुली रियाज़ कठे हुजनि, हिकिड़ो दोस्त जे जलसो रखरायो, हुनजो सोट वेठो हो चांहि खणी आया, मुंहिंजो चाचा ॿार घणा थी चए 3 पुट आहिनि, हिकु कम जो कोन्हे, 2 कंधार आहिनि। अरे उहो जेको कम जो कोन्हे उहो कंदो छा आहे, जे हिकिड़ो वॾो सही सनी सनी हथड़ी हणंदो आहे ऐं ॿियो आहे ज़मीन जो कारोबार, टियों जेको आहे त मुल्ला आहे कंहिं कम जो न, माना मुल्ला कंहिं वांतनि जे लिस्ट में, मां चवंदो आहियां मुल्ले थोरो जा मामूली ॻाल्हि आहे। अब सकर अॾो ॾिठो अथव न, अॻियों फराज चौकी आहे, साईं अब्दुल गफूर महर साईं मुंहिंजो उस्ताद आहे, मां इब्तिदाई किताब इरशाद सरब साईं वटि पढ़ियो, ऐं इरशाद सरब जिन किताब अथव जेके मुल्ला वेठा अथव उन्हनि खां पुछो, असांखे आदा सां माज़ी जो सबक पढ़ो पिया, ज़रब 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 न ज़रब, हिकिड़ो स्कूल जो हेड मास्टर हुजे, साईं मूंखे बि अरबी सिखणी आहे, अब घणे टाइम में चे महीने में, हलो सही जैसे महीने में अरबी की सकते, जैसे मावारो दिमाग को तेज हो आओ साईं भला, साईं जो बा चकरे तोवारो दिमाग को तेज है मुल्लन के जो कड़ो मथो खराब आ 10-12 साल पिया पढ़न, जे ठीक वा भला भूत कढो सबक वडियो ज़रब ज़रब वारो तो उस्ताद के महीनो जो हराम जो मोटे पियो, सराबा बाजार में मां भी साईं दा कढो जा वया ते सामान वठण मदर जो मसे ओ पियो महीने वारो मास्टर होने चे भाजो वठी वतो मां बांग आऊं जे बाबा केरो मां के बांग वतो मुझे सामो त निहार जे झलड़े हे तुम्हारो उस्ताद बिठो, उस्ताद जोड़े महीने में अरबी सिखना हिन बागा मोटे ही कोन, जैसे वे हो त चाहे पियाया बाकी ज़रब तो हरी जोरा आ गई त मुल्ला चढ़ जा मामूली गाला सा, असा वणे जेको मुल्ला है त कई कम जो ही ना है आ गई, हालांकि हकीकी इल्म तो बाहे यार आ गई। अजो आज को त इंशाअल्लाह पांजे बच्चन के कुरान जी तालीम देवा, ए कुरान वाली अब मरी जो माण्हू वेंदो त वडी बि थी पुछना नडी आ गई, अमल जी पुछा नमाज जी पुछा थी न बा, यो अमल ता जो ठोंदो जरे असा पांजे बच्चन के कुरान जी तालीम देवा। अजो आज को त इंशाअल्लाह पांजे बच्चन के जो कुरान जी तालीम देवा, जेको मां चयो तो बुधो, अल्लाह पाक पांजे बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए, शल करे कुर्ब करीम त मिले कफन जरी, नाही सहप गंढ जी खणे एडी तो तू भरी, आही तोर तितर जिया सदाई शेर वरी, भुलियो आ भोतार वींदे भो में भुरी, पहिरियां ॾिस पाण पुनल वियो आ गुनाह में मंझ घिरी, वञे न मुफ्त में मरी, कढे तो ऐब उदासीअ जा मोरन जहिड़ा मोर वया मीर मरी, जवाननि जे जाइ ते वेठा चिबड़ चढ़ी, अनु ॾींदा हा उथंदे से सलाह व्या त सड़ी, हक नाहे हकीकत में व्या हाकिम भी त खरी, अदा चरिया मुल्क व्या चरी, जेके चोर हा हिन चौक जा, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कल व अनीब। जेकॾहिं मुंहिंजे जुमलनि में का दिलादारी थी आहे त मां माज़रत